2 to 3 o'clock na ye pense Bible mu ye kire de Bible aka medical culture of fidie so say enye de nipa bi aka na beka ho asem wa ha the Bible aka. So I always tell you say it's not about dogma, it's about doctrine. The Yankopon asem aka and ehia wo dwumadi so a ye ka Yankopon adwen ni nipa adwen na me akwa ba biem the Bible say dwumadi so say de bia wonim no eye top gen multimedia and so masene ema ejore bia me de dwumadi ebreo na enen so eye another opportunity and as another day Yankopon asiesie ama me no me no me de nkomo ye me ka de Yankopon asem eka na me twa me ho abasiba me ba ebeto enkomo ne so me ba sisi ya yo me sama wo akwa ba biem e de Bible say dwumadi so say ye nchen ene me de ma ye maame bi e wo fiase a me na be hwetwe nkomo na o kan Bible say yenko wiase afanane na yenko Yankopon adwen Yankopon enfa nsem pa no enko wiase afanane na me maame ye ne no wo studio ma say ne no wo fie hai eyo bia me de me hu ne say we evangelist say bi ono de hu ne say we evangelist me hu ne say we evangelist because Yankopon e de nsem adua ne mu Yankopon de nsem ahye nanum say onfa nko wiase afanane na onko ka Yankopon asem enkyere wiase afanane a to no na pai anase awia me ne no wo afia me ne e be twetwe nkomo ni ahwe nsem a Yankopon e de ama no so onfa nko wiase maame bacho nyama wakwa aba ya medie number 2 open with say Onyankopon adom na ne mo mpaibo ye da Yankopon ase number 2 we de obebo odin a kire yahwefo me a medin a me fa se me maame ne me papa e wo me o mo de maame de ye pre me Sisilia Boama na Onyankopon enum asem a ode ato manum ana ne techrema wayi ato me techrema so se me mfa meka enkyere omen eni wiase nyina no eno de edin a ode maame eye duku 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 no eye small letter D mo wo mo enimu D a wo mo ko Google ni wo mo a researchers so omo research Google duku na omo be hu nipa me okay nti Yankopon ensem o de ma revelations Yankopon de ma no edin o de ma wo say wo say wo beka edin afato ho so no eni duku okay okay nti free abreben na wo sha say wo nya sa edisem no Maminchia wa tiefo ne ahwefo bachotia mechia atiefo nyina ne mu a mo aya aso a mu tie me pamocho mu ntie me yie efise Bible ne kan se emra Onyankopon yi Noah se wonfa nanu disem emeka nkyere ni wiase nyina no na fe na ye di ne ho few na ye sere no afi Onyankopon kan se wonwini eye ehyen won pam hyen no enti wonwini hyen no kura fe ho na na ebinum kogya wo mo nan
kopim mra afei enipa hu se asem no ye nokore no na afei aka achi ama aha na ese de mefa nse sabre no na ye sebi abagimbre enne de enipa ni ate enu nti no ye ntena ho nka se ye twen se onyankopon ebe ye nia obe ya ansana enu nti na eno so eno no okay enu nti onyankopon no di sem a ode ato metachire maso no ehyasie efri 1992 oh 1992 ena ehyasie ewo Ghana heya okay na minim se minim ne nyame pa kire okay until a year from 2018 okay ena ensem no hyase pa enti 2023 ena odi nanu disem na ye March okay 3rd March okay ena odi nanu disem no e kire me okay na ne o kan se wo se oman yi a ye tisui a ye frɛ ne Ghana o se oman no obo oman no ti se sika futuro obo ne se ne nase sika futuro enti ya nananom a omudi kan beto oman no na omo frɛ oman no sika sase okay say ye de kopoto kasem a the land of gold okay aha but me bawo ahwefo wa bia wo hwe se wonim anase wate bibi sa sika asase wo betimi aba comment section ase na wonso de aba beto se wate history bi sa anase de ye maame e kan wonte ase a wo betimi do questions aba comment section ase na ya sha ase yiwa no man bacho yento aso ayo enti no emra akwesi kokko fanse abrofo no efri eye English abrochimemu ba asasi so no unse sabre no de kodo aha ehyen no omo de ba enti omo beduru empoano ho a omo behu se sika adura mpona no ene omo se omen eye sika gold coast eye sika mpoano aha so ehono ne nya gold coast no na me say emrofo ne dey kan to gold coast no na onyankopon na oman na nkasa di sika asase na omo be pie no omo hu gold na omo kan gold coast no okay ena fe ye nananum nyina so omo gold coast okay aha ena be ye gold coast enti no emra ye nananum you see the big six aha omo ya omo adwen se omo pese omo gi fa ahodie efiri eye abrofo English abrofo ne nsem no omo gi fa ahodie ni wie ye no na omo di Dr. Kwame Nkrumah ebesi so enti omo de ni besi so no e na wosesa oman ni din eye gold coast no eye sika saase no ediko Ghana okay enu na onyankopon ayi a kire me se sa Ghana no a eda oman ne so no meme kura no oba ye no na ye nwome me kura na ye mo ho kura se ye be wome aha enso onyankopon se me kan kire oman ni nyina oman mani nyina se sa Ghana no a eda oman ne so no wose eye tete ho abosum bidin a eye enkuguo ekire nome okay eye the name Ghana no but me te maybe so say Ghana no GHANA no eye God has omo these acronyms enya no kure Ghana no eye bosumudin onyankopon si yensesa saa edin Ghana no na yensan fanko Gold Coast no wo man sika saase okay
Ai oyan sisan fanko enti sa ye die bia ni hono mu a ebeba wo mayi mu da. Okay. Enkoso bia ni ho ebeba wo mayi mu da. Enkunim die bia so ni hono mu a ebeba wo mayi mu. Mama na emra Nyankopon ene wo eka sansem we no. Onyankopon emma wo the reason why intia yemfa sesa edi no sanko Gold Coast no. Na ekwan be so na be fa be sesa inside di no. Onyankopon kan o kire se enukura no e de be fa eye sa abato ikura ye betui. Okay. Ai wo si abato no yen suspend abato no. Hey, mama mpacho nyanto boase yo. Abato yi a aye afiwe afuye mu no ye ba beto no. Yen suspend abato no. O si yen suspend abato no. Se Electoral Commissioner tiemi a. Okay. Ai enti no mekura no ma ye pen drive. Okay. Me de ba ko akọ Electoral Commissioner. Oh, okay. Asueye. Okay. Me de ba ko akọ Speaker of Parliament. Asueye. Okay. Me de ba ko akọ Christian Council. Okay. Me de ba ko nso akọ Chief Imam ho. Okay. Anti mi go so. Afe aka nkran hene mi firi hanu ma na fi mi ko honso mase na makọ otumfo onso ho. Okay. Na makọ ka kire. Nti yen suspend abato na ye ba beto. I was kire say yen suspend abato no. Okay. Na yenyi interim government. Okay. O kire say interim government na yenyi no edin a metiye o si opani ebi di kwabena dufo. Okay. O si sa pani no kwa ni pani a. But so answer na beto aso no. Say ye kasa an interim government no deba obi hwe ye obi tie ye wonim sa interim government na aba punu yiso nti ne kasa interim government na eden interim government no akwa ye ti se sianamu. Okay. Sianamu. Okay. Onu na onsi ya name onyina oman na name. Okay. So what you say? So because of say yen suspend abato yen yi president bia akufo adon kwotena ase obi antena ase na yen yi interim government eye opani kwabena dufuo no. Okay. Enti wo se sa opani no ni enti a wo se yen yi no interim government won ka se yen yi ni president. Yeah, interim government onyina oman ni nyina name. Okay. If you say wo se wono eni opani a waka wonim oman ni ho abakosem. Oh, okay. Abakosem wo oman ni ho nyina wo se pani no na waka wonim. Eni nti wono ne yenyi ni interim government no eye nsianamu no. Na afei oman ni nyina wonyina ma oman ni nyina ye mompaye 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. Enye asorefo. Okay. Ena enye nkramofo. Enye denomination the whole nation. Na mam ebi obi hwen obi so beka se ebi a ye ba no Ghana ye fa no se ebi a ye pe ekuokuo na sensore ni nnamu a ye fa se Christian Council ani eyi o masi wonom se omo na ensore ewo Ghana hanum ni na no ye wo representative ewo Christian Council nim omo Christian Council ni timi fa nto omo so se ebi asem se ne bi Yankopon de aba anu nti no instead of say like the whole nation and the whole Ghana no ye na ebe ya komche no Christian Council for nko na ebetimi a intimi nye wosi oman bebia wo bia wo ye oman se de meka se Ghana ni yeah wo ye Ghana ni bebia wo bia okay obia ya konchine no okay ahwefo o hwe yen otie yen wani Yankopon no masem ode man no nti yinna ye baba ye akomchene 40 days 40 nights na nti bacho ye wo specific day and fan starting ana se no de afei na mahase medi manu disem no bi e de akoma tene America no aboboso no
enu nti na fe na mi tie okay aha nti sempanimfo etie mi a wonum ntie sempanimfo tie no asopam na fe opani no me de minimu no okay na minim be chese yewura kwamna dufo no hu ne da unsian be bia da na kire be bia koka se o ebia wona ne wo nkita hodie bi na minim no kra me upese Ghana fo yi ni ntina wa betena fidie so se yanka se Ghana fo yi no president me ka se bi obi wo ba bia onte se onte ase bi yankopon na akasa ebi oso ebi ama me kura mpo no woni papa ne wo connection bi na ebi papa no ne na di nkomo bi me nimu ne da kura me hu ne da okay okay nimu no ni din na meti no wo masum okay osi opani wosi okay na pani nka ho kura wosi kwabna dufuo aha na me ntumi mebo obi din wie nimu no na aha enti no me no se me ni Ghana ha me wa Ireland Ireland na me free buy aha asem no nti ana me buy se be ya obia ebeti de aha na se u free Ireland obi so be say Ireland no mo population ne the we are enoma si fast wo honom no e bia internet ne enoma esi ekoye wo honom no ade na one fan chance honom na wa fly out all the way to Ghana na Ghana na e bia be ka ha so o man no ehu asem na ye kan me nka enya island asem okay me wo ho nyame na yi e de kire me eye o man ne ho asem okay enti no me ntumi ntena obi man so eye o man ne ho asem okay okay enti no yenyi interim government na o man no enye fasting na fe yenyi leader okay aside of interim one dey wo jina e na ahwe ama o man ne so ama ye dey akonchene no wo si yenyi leader wan ka si yenyi president wo si leader yenyi leader na fe eye regions no 16 regions ni nyina no obi yenyi leader baako okay na fe nkuro ni nyina obi anyi leader baako nkura nyina obi anyi leader baako okay na obi so ka say bia leaders a wo ka wan asem already ne ye wo assemblymen ye wo MP ye wo MDC fo enyom ho asem na wo ken dabi okay ye bon paye ni wi a ene ye be yi leader okay leaders no because Onyankopon pe leader wo ye se be pesemi nkuminya leader nia wo chiri pa kesi any leader oji ademudie ene yewu bribe arefo bache wo hwa now da ba betu comment section no sa Ghana ha ye mnima ye wo mu ye wo leaders a omonja ademudie ana the way oman si aye ye benye say leaders in fact bibia Nyankopon ye na mom die bibia nyame de ono na waka wo si ensuo na asai ene nkwaya ahuna poto ni nyina no wo so oba be ye ni nyina yi amaye okay nti ye yi sa leaders we mu na ria debe na eto aso say ye yi leaders nyina wie ye yi Accra regional leader ye yi Kumasi ye yi we enti no en sa nipa no wo mu na ebegina na wo mu ahwe wo man no eso me hu se wasum eye ode pa ensema ekoso no wa ya aso utie nia etwa dia edigi so ba ma metwa me hu sima me ba ye de yen komo no e be sa ato aso